ka jwen kop mwen. Mwen bas, de paten ba mwen yon nou papa. Mwen se jwè di a men se le mwen denye desisyon mwen fè mi se vè nou ya pa. Mwen jwè di am gen mkaze li ben sak pou. Mi san fè nou de avay de mi se ni. De avay de mi se. Fay nan. Libens. Partner. Dat mba mise la, fom ta cheke mise la kay li a. Wapa. Again la mba. An boze wo de regle. Akpase men, mba ou mwa mi cheko, mwa si goma keske sakpase men. Ou konen partner m devi kek jou la men, gose di neg m do kob la. Nek za hotel map metem chou la, e se su ki m panse chou den neg ap vinde kob la. Men pare pou yo. So dim la Libens. Si boss m pare pou neg yo, m bab bo man. Wè sa wè la, neg yo map ten la bon ba jan kay, may kob m chou. Pa yon problem men, sou getan wou dwe neg yo pa yon ken mwa. E neg ap metem chou monshe. Pa yon problem nap jere sa. Nap jere sa? Jere sa monshe, be men tou parete ou ti cheke la. May bolem ti chen, nap pale gade men. Problem. Nap pale men. Fwa lot bagay, kop mwen bi. Pase nou la mesi. Kop mwen fin de bay. Sa pase nou la mesi. Koman sa pase nou? Ak peyi disas nou kon si ta peyi. Ma ou pa peye nou ka fin se ven mesi. Sa pase nou la tou mesi, sa pase nou la mesi. Mwen ket nou de sa baz. Washo na branje pou ou baz.